Muligirya umubunge Anthony Kibagende ni gate ebiri nagenda tokobe komero beresene eriko ne kibunango kini ale birongo byekisemi ane monase bunge ya yogotare chiskuru aseri tukulya lero gati yabone skuru ya kyoga muno chiskuru ne semende ni gate birubuna nali getiko ne kinkubwatanale amuna bayibuli bune nchere ya muyoko kini ebirongo byo itukolera na omera namuna bibula chiskuru echa saine kibuna ngoba bwatsiale ane mono asense mo yogosira chisemin ana boni garugo kurogo tindego chiasobo ibwestima ubono barokana ne comment kana ase ebunge jo na watu yabune gatambukere getindingo chikoirwa asane bali bakwibestima na kwibekera mubise egento kere chinguru cyo murukera nansene transform magosarika asense mejum umurikeito dipona sanya setara ya yo moeli no mubunga seri tukolya lero ne gato aligandro boti rokubwatia mtoto ambaye anataka kusaidiwa aende polytechnic akuje apeleke polytechnic wawati hiyo uhalifu na wazazi wamekuja au wamefanya vizuri shika hao watoto waende shule kwa polytechnic sisi tulipie hao tajwa hiyo Umuroberio bwokurwania obotaka kurwa sebinyoro asogosira chisemi insonyo mubungo kitutu chache South Mheshimiwa Anthony Kibagende haba menyi borgongorwe nigo bagendere tokogokera obokoreri bwayobuya kie basari na sabire basari bakaya gakitindoji akikubaya nasawo semi na bano bwate sibako tatana barwa semi this is the second round kwame Gukwana imeye skuru yabaiseke ya St Clair Kyoge yogotoka imeye ward ya Nyakoe niga tukige kurire getindi asa abantu bali bakoyibo muriro westima goiko gusalirwa gwe transformer ebungejwe abantu bali bakokora igento gikuru illegal connections bago tabebe kiristima abuna bakwenda basaliye transformer ya overloaded ya sambe bintu gete igo bahaki umugambi na bali bande be Kenyoro community net coordinator kindly be on the lookout manyabanga abakora illegal connections chinga kecho boigo bakubwatirana no mugambi bwe location ya Gesoni Ambrose nigo bakwanira ogotingiwa kubolendi orogongorwe na kuboli abayiboli kubwatuke bikurire bitindi ase ogokurira abana babo anene bali bagenderete gukora ebikora byobosalya utarendeti umwano nkubwatwale asunyuntwe okigotindeka umwano araitwe buno muibi abantu mbacha matangayo igobono kwanira abana ebinyoro abana kuru bogekari bali bakweruka 24 brothers tunatafuta nyinyi na nasikia mnashikwa wazazi wako na pesa wanauza shamba mpaka bako na watu bonga bana na hata baba kwa watu babe kwime naende amuibuli onyobole wakana basigari wendo ruwe pe nyayo mwe mwe kwanda mwana otele no mubi weka doti naye eskuru kilo mheshimiwa akatiweze kumwambia kutoka skuru wane kurenga kwa mwana otali mubi no mwana neno 24 brothers naye boko kwa abana bodaboda boigo nigo bono babuliwe kuba maiso aso bonchule bwabo na boigo gutwara maskani tinga kibagandira to bonchule bwabo ase chipara igo tutagete number 1 chipara kirosiwe elinde munyare ko kolega asibia gwatebaga abasubati mbata mutali boigo lakini number 2 na inu mutware maskani Kenyoro mwabulia abantu bia mwakwana bia mukunya kubatogonyera again tokende that I want to promise you we will pick a few of you from every stage in the next financial year not this financial year to baire bachiko soma driving bamanye na kia abantu bakurungie pikipiki bakweli bapara kwanyora ba kurire ki accident Yiko ripoteria egetaseni kia unambe ya Mokiandizi TV kurubu katakati webunge ya kitutu chache South yutuke meje kaunti ya Kisii elitaliane ndipon Asanya